Ni sampulo pinakatali, dan ren ang modengo, and bito ko ni pinakatsungan na Punjas, proud sponsors of the Fijian Draw. Ni kuha, singa tu siti ni katol ni singa. Sa tolo sa chiko nangaw na. Weekend na nangaw ko, paka ngaw sa dotu ko na nangaw na, na titi chiko. O iko nga, mo nanggay tusay ko ni buwa. Monro nanggay laki, pito manibata na puno sa chuki nangaw na. Senga ni rawa, ni ona tuko na ngaw na me tumanda pa kandua. Me maraki ko. Sa tolo sa chiko nangaw na ni kuha, sa singa tu siti tali. Na ikatini katol ni singa. Ni bulan Februari. Atau boleh kau mana Valentine's Day nang singa tau? Tingkat mana singa? Tingkat mana singa? Donya? Iyo, sa mata kasara. Kau mana? Rupa kau mana roti? Kau roti tingkat cuma ada mau roti selebi nom roti. Aku satu kono ci, aku na Valentine sando kila to. Katin ka ba singa iyo ni matak? Aku sindu marota kana Valentine's Day. Aku na Valentine's Day is every day of our life. Thank you, Mike. Thank you. Kaya nung tukun ko na singa, tari usar ng balata. Bukan nang nilulungan nung na dongena numucho na Valentine's Day. That's the very important day mo ngisule kinumdi na. Siya nga. Maybe singa merede chiko ko na murengu di ko ya. Ba marote ko na bisinga. Meka ko ninga ya ka chiko na ngona ngane Valentine's. Kesa siya nga na butu sini kau sa siya nga na Rusia da mesani si so minisi Rus. Mo ko tani mo ko ngone Valentine's Day. Dongan mekandam dam. Ya na beo kan ronga Valentine's Day bikan na tata tiga buwan sa samaki. Sabo isulu. Kala suno ko ndo na. Mas ni kana ya Valentine's Day. Pina boleh mak na. Na Valentine's Day na bondo ndo beo na mimi. Sianga. Igo meno mo Valentine's Day ngamba go mo sula ng password bitini ako. Iyo ko sarang ko robe taro mo bikim raw. Itali. Butara nikir. Sanga una taro chuki lubi ko balti ko na tadim. Okay. Leban yo ngone lelai. Ke baka sana man nikir o no mundo na. O kira man dana na mo password ni na mo Facebook. Iko na sulibo na mo password sa. Never. Never sarang may lomongo. Sen. Baleta. Au sini mana lah, saya tak pernah muna nabi nakata kinoka me kilano ko password ni Facebook. Ano kita. Au nabi tarong ya, matai. Nada na buna. Porte usini daw sini stok ta kanona account si via kera na kan Facebook. Au build ta kanong relationship na trust. Ya babe ke baka sa mani ba. Ya nakara ko chuti niya. No chingu, au sa ker. Kendar mendoro sa joint account. Aturi wa ingirisan na oro. Oiko. Sa usini reset tu Oyo labi kami balik sa mga matay nila kailangan pinakato na maram ni Ryan password ni Facebook, password ni Bangi, password ni kakir dengan ron Gmail pin na ba usulit tu ko. Wala ta nabunango. Awasulang abi ko nyo ay Washington do mo bitaw si about stang na lang ko ngai pinakatiw nang onure dakin. So why not I should give my all to her. Sulian ko password. Sulian balataw kila. Kaya kau bunta kami kuando na kanilengo, ko si bitiw makaw. Ako karere di sa dotong ko na baya. Biau sangan do sila no password. Eda. What is mine is mine. Rada na kukwa kimi lebe kan kukwa nan rai. What is hers is hers. Right. Au sangat talanga ni baka ando ka bo tade au sangan indo ole hiro pa na ibolo mata sila ka messenger taka sedam build takin na relationship mo and a trust. You trust me, I trust you. Kenapa? Aku sudah ngain dua. Kenapa? Kenapa marui? Ya nabi ka dia na yung lok may trust. What can a joint account? Already ni sa lebu already na lebu na nung friend nang ono ko. Kimemi au se accept ka non friend request ya wirang kain total nung kay romong on Facebook page sa joint account so na ni joint account ngone mate kay mama so na kay ta onne na kay pu yo sa ran dona singa na kay lo dona singa no email bi mag bag melak mata men dona ka berl tanga mi tarun ko melak serang men ma turang ni balang ko atega bon na Facebook page na kay muski na kau kila kina lindo na kaya chiko mesanan do so no ni message ni bendua o kila mina kasartu mas inyo ko yango indo tani message mengo so berarti ninda sidi bikila ya tapi kila pati keran diwa tinra iya ora sini kila na pio kan tu weekend ninda sabi walingan bakan tabalen ninda habi tabalen sa luser ngamay woi
Bosa-bosa ta kunin soto bata uang ko diuiko. Diuiko. Dona tabelengu ya apa wachi gendo bubu ta kana wachin ka ko da ka basange online ko na Facebook ni lewa sange ba message te kir na tadina kala wakame o kwe chiko yo elewa. hint ko ba me ke bara to chiko na respond kana gendo mukula kana maram ko ga inro na monugunda gunda ko au sama mi na sa ni inro iyo kesianga balate sola tanga ni rabato baya kere ke bakai kondo be ira kona bachi ko baya kondo ka Itu. Iya, sao ko to yan. Nagay-basa mo taka na mo na libo libo. Tos tiyo na gauna. Right. Ay na Facebook libo na kanta may mga takayo. Kaya na doon nga minta na ko ko na risap O kito tarong tangan doon na turang risap. Tuno pa. O ko ni raw sa baka mau nga sa sining nga nga mabunita kan doon ka. so talaga Sa biuta sarang ay mata na nung poso kakere. Mo raw sa kita ka to yan. Raw kilabata. so tala na profile picture tunggo na profile picture na the girls man dai ko sa huku ta kibina ni chuna edit ka kebe gonga relation ta ni ba mo bumbu sartunga Iyo, bikin talaga na account ni Facebook. Dan bitu chiko na kenda itamba nangonongo, konangonongo. Kuni bitu ko man itamba ni 21 years old, 22. Yeah. Orang nga bang ko sa orang nga bang ko sa biya message. so rapato ko mango poste ana go go ta nga mango lo rei ramon ko sali Turang kira marama kan? Nah, kamu demo, de beto ko ni pinakachika ni Punches, proud sponsors of the Fijian Roa. Boy, ito nang ngone limu na kaya bakil. siya nga ayaw nga nan rabat Nandren kamu demo, and beto ko ni pinakachika ni Punches, Yes. proud sponsors of the Fijian Naka Roa. Punches. Au sana pangambulo taltungan kami nakaniko kin na nonta mata tim ni Swire Shipping Fijian Roa. Right. Bekem do kita sarana boys sa pangambulo tu kan ka pangan ni pinaka nindo na beta pula kita pinaka do na rambla ka pati kerto na tim ni Rebels. rawango And a pre-season game and a Singapore rumbu kasaranga goya na ve mama na lima na kaloko Right. and I kabi. To naman mula tato nga bay ndor tabalen da tongo sa Munaka, Iyo. kerto na dom A2F. Arto si matumeng gome na minimum may namboro. Isa. Kira li rin grabe da tambanan ni bibang dun taki. No mula binabi na wali usara rin grabe kaya na kandara bodi tu balawa. Era tiyo na ngonong gona bibo non din deso oni tiko kina ena singa ni kelo ko. dulu kan do babu ni bina kena soran do suka ni na bono ni bibaro te kelo ma era gele babu ni bina ta chu ni BTFM do bla sarto ngelo mai Pangan ni pinaka tuan ni bekem ni kita sarana dorbo ni bodi tu banglawa. Right. Kem ni talanga kena linga ni bengarabi and tampanan ni correction services. Pina boleh ponan do bang muretu nan ren ngamu dengu. And ve kabi kita sarana. Ni mataka na katini ka ba. Ompat do receive beta. sen mo kero su tibini to na mata sa Valentine Ni mataka na Valentine's Day, ni katini ka ba ni singa. Dapat na plan. Dapat na plan pati kitini ya. Au sembere to ni biya plenta ka ngonong gonta ka. Au si sentu ni plenta kan bale tau si Go sa ramat mati ora new. era matanggal sing do plan wango era do songo butu matagal do sa sin karo no bugli Rakusi. Ya. Iko out sa dapat na mo plan pati kitini de bor. au nero plan ci como mataka mo suka tuga na daka na diwa ka mo le remanda ni Musuh vale kebat laponan liwa. siya nga nanguno chika nanda nga mo dingo na kapi pa mo dirbalo totolo ronangone pero sa talaga bi ko tao ni na polisyon ng labo na taxi na tapos Iya. na la denga ni lom Na touch post engage lang. Kayak muni ni marta ayo ko tua. tala ni gele ba spending Satu kuno ucap ikam bro, na Valentine's Day usin dumarotak. Balate na Valentine's Day na bising todo ko ni Nero Bulaban. Bising todo. kaya no mutu kutu ngore hitte ker sa tao mo nga no mutu na singa ngo ba sa bambo ter barang to mo hitte ker sa tsunga na kangor na pali mo mai iyo iyo tuku na matanga bi ko anto no ay to boso bi ko mataka na dapat Na sakila tu ngako, usana. Kamu gila. Au sando tu kuno mo masuma ingkarin talingana. Ningon sarang endo rei tu miken alokan mata na biao. Warai talenindo an rau lewe roka. Na roku ni buru go se loma langi sen dabang ay bulita. Na buru lewe ndo tu kina go sangat talenindo an rau lewe ro. go dos Oiko nduanga. Paso so manda, ladies and gentlemen, to manda na paso so lebu. E ano matagali po sa inyo doon, muna daw ito minum Na number relationship me taray ko, me taradaki ko and trust ko nga sa tuko no tadi. Igun do kere po sa ti?
Untuk kirim mo sa ko. Dito nga na ulutangan ko, na ulutangan ni Binto mo, talo tang mantabala lang tani talo. Ndon magtunan ra kita tu may lambasan ko na uday. Iya, ko ro windo abueta ndo na marama ndo na ngonela ngo. Etumberi man ndo ro bale rawati ko. Iyo. Pakamer tu milone ya. O bengo, boy sari-sari ka mbaloa, yang oda. Pasimo ko ndo na ngona, ndo makan ndo na abu metako sumengo memba lo nindo. Ari di ngonela ni baro metakos tu. Listu mena ngonela ngona buli. Paka me fumu buti tu ngonela. Alo malang oh my god Sangka era sini biato sorna lala ya. E buli ti ko e sini buli fomu e buli ti FNU. CSP amaninda ngonela ngai takoso. Ngalo takoso ngai mani diri. Diri ngonela ngai ngalo bi ko ni murna obaratango. Ngalo bi ko ya tari ko ya buki ko ya ngai ikut ko membula. Ikut ko mebanua. E buit bula, buit ko. Ochia Sanggai woro tu ngone lewa senataba mena sauma merau ni sauni nonombula nono buiti ko boni obengo manto basu. Iya. Anggai mani doktor ngone ya. O tiru na mala orang gaiso talo mani tauni li memba. Talon dino ko. Talon dino ko tali. Roso talo mani tauni memba. Sanggai remo ngone lewa ready boy. Sanggai bina katarong ngone lewa boy. Nalaba dingita ka ngalo mani stongo nalaba ko ya tara menum. Ono selewi, kulle kata kono soma. Meno gusau nimbula. Pina boleh besar na buke. Ocia tukuna boy. Cem. Nai. Toso. Ocia o tipir talasi romani sota. Rosota kontrol maksatu kana antona balikan. Kana tikone la reli boy ngoni durian. Durian ni reli kwa. Mani kali kwa. Mai, nabi ke. Kana mana dikita kana da mo ko bina katelo mongo. Muslebi ko. Mesel nungu bola tukuna kanai. Sule ni lamo tama ngai kubina kata. Mai, sule biko. Ni ko bambule yau. No boy. Nai. Dona ngauna, ngele so boy sale budi ni alo na umu ngele sumengo mo sana taro ngone lewa. Au bina katiku. Kentar mintar no biwati. Are you empty or full? Sanga boy. Ngole mo boy nan dona singa. Rau pasar tengah mo ngone lewa lisar tengah mai kila kor kando umbi. Kalkasos. Iya. Kor tu ba kami ba mas ba ninja. Kor ka umbi. Iya. Pasi mo ko ray mo ngonelo ray bon tambal to boy sintari ko ro angkat ko no ayo na lang ko ka ayo ko video mi ka ang bang ko ka nala mo ka ba musule biko misaw ni nungu bula tungo boy anta besar nga doron tabi mandike posa ba India mo sabi talo angay ta ro boy tungo na bebe ko Au pinakachinom ta. Au pinakachinom na ta angay ba nga mingo boy Au bina kachiko mendar dueti. Bukita ni leo. Woti biya tolo na miniti na bukita ni tu. Rabi tolo tumo. Bukita ni ngone leo. Woti tolo na miniti bukili sumai. Acha. Iyo. Nondon mero mai sota nangon ni bakana kuli. Mendo me bakana kuli ngone leo mutan to kuli rerbaki. Ndo me bakana kuli temya. Mengela ko ni kinobo lo menona ba. Sati ke bobo mesadu. Sasuling ko ko mata ni ngauna misal dole kira ko misal ka lo mani bali me bakana kuli no dole merosot na tinna kalok enambung ngai tulu nakalo ko bana kalok sa katina mutulong hanin do boy nono na sana na maki siya nda gabi talo na Valentine's na koko ni bindo mon bina kata mo nela misaw man na rong gabi watin nangon rumi watin nga ngai buket mo nela o certo sala ko iter to ngai na bubali do ngonelo Roto ngai bis arto sini bina kata mero yochin. Balitan na bubali tumbir mikino boy sini rawaka. Ngai ngone loitai. Ngone loitai arto bakot kai bonolu Amerika. Me ando bali sakali bungone. Tukuna tungo nonna na be no mutango. Kai chiku memba. Ngai lisu kata lemai. Ya wai? Pakat vir lolo mandina. Ya ngono nonton dom. Sa chiku kono tui. Sangai bina kato kono tui. Me sanandu na wachi lubya na ngonela. Right. Ngai pina kata na tuingo tukono ko biro na tamata tata karuto na turungan ni palu lelebu rangkarabatu na peles. Namaka ni ote na serengo. Tapos bina chume punches. Proud sponsors of the Fijian Roa. Dorong ngonendo tatako sa ngonendo. Okay, kaya namaka ni talno na segment katara. Turang akhirnya meraman Andre ngamadengu ena pito ko ni pinakachungan ni punches. Proud sponsors of the Fijian Roa. Kung ital nung awa betal takay kung kay tako sumay. Sa kadi o kono tui. Sa kadi bir kita na turangan ni balu lelebu. Rabeng karabi tu na peles.
irketa na baka namba lilibu era bingara bitu na pele sakadi bir mesa tukuna au bina kata na lubengu ngone leongo embaki rosa vulkandu mesa na bawati ia au bina kata na dhorbo mena watina mendona dhorbo tangane momonganga kaukawa Dina. me kakunin dona kaina burburungo me reraba Right. au bina kata na matangali tangane me watina na lubengu ngone leongo ia na matani vale ni kono tui itu kinen dona tumbu na tumbungo sa krokodil walenga Oi. Wow. sangai rato dakabutu irnando bingara bibona lomani pele sarang sangai suletuna leuni mon ni birtek ngani bango rabi ya hali kol tangan bango leuni mon hali sangai tukuno kono tui au bena kata ko na tangane mena mai wati na lubengu ngonelo mena testa kisaranga bana tumbungo Wow. au bena kata mengalo mai bana eseni tumbungo kin eseni tumbu talkando me kakuni kachi ko na krokodil sarang oso mai na eseni bono ya irna dorbo rere bina ka momonganga bana eseni bono keda rasa mai rongolinga tu bana eseni itu Oh, kelawar winingo. o kwenga na dorbo sakete begitu mau kwenga na dorbo na lande na tumbungo ngalo me ado talaki na taikando sangani kachi ko na krokodil ko saranga na tangane ya sanawatina na lubena na sanawatina na lubeni tui Ya usampole lagi muntah wai. sarang main dur tu ndela sarangan ni non rongoling tu rawos tu esa ni tombu ngai indua ngai ngamai ngai ndona dorbo rerebi na kan dur sertu ngabang goiliu ngai ngamai indua na turanga ngai biling ko nanam biling ko nona tawi wai kono na tawi wai na kau ni nona ndomumbula ni sa tawlo mo ni tombu nan totol nona ngalang ko me ado tekan do ber ko ndoro krokodil gaya do ko tekan do esa ratu Apa susu? arpa susu sakuni ndona dorbo momonganga bina Tatar benar bongo kono na tang mama to bina tuna masis kau. sa bagare te kisar wana tui ndona dorbo sangalo takos sengel landi sarangango ngalo takos sin kachi kono krokodil sa anduri tu ngoko saranga sanawati na lube moni sa ngole sarmai na angol sarmo boy sama induri tu sama itu ko Mereka muni baka kemuni sa onindi kemuni sarang oni sana Masa sarang yo kemuni sanding ta kemuni sarwati na nangone leongo. kemuni oni sana wati na lubena na tui sa sin pero kono dorbo sang ombesi sarang gai pakatarang ko siya ba talibi na kata o ko sana wati na lubeni tui sana mai bulu tu kono bali ni tui sanga talingi taka nakakete kete ba foto kina na tui sana ndona kene wasia sana nona wow siapa limousine tu kono cunga ko sanga ombes sala la ka sale buturi telma na tui ni kakete kete sa tu kuni sal solibua embes cunga ko ia nada banga uni bena kata kemni sin beranga ko au bena kata nga meu kila so de ambilingi awe wai au sin bena kata le na tui au sin bena kata na lubena monelo na kanga au bena kata meu kila ko so de ambilingi awe wai bala tenio ko ya sin ngole de bana ina ki ningalo ya o ko andur sertu ka senitom ngain to ambiling ko sorry kono nan koko nindo momula na tawi wai amberta la krokodil kana ko bona tui kemni sanga na tui au warre ni bena kata lube muni ngone lewa au warre ni bena kata lube muni ngone lewa au warre ni bena kata muni lawo au warre ni bena kata muni manu au warre ni bena kata mo imbula bana no muni bale na tui na kanga u beki la entengo sewte yambilinge wai nan ndende ka modengu na bito por bena tsunga Nepunjas, proud sponsors of the Fijian Roll. Okay, ya bang ko bititui kay bang karatal to na po me wati nga ulubemu. Nandrendre nga modengu en beto por bena tsunga Nepunjas, proud sponsors of the Fijian Roll. Kami tigo ni singa tu siti ni ko ne ketini katolon singa. Right. Ni vulo February sabon ni bena tsunga ni bena kabale weekend ni nakon sa kami ni madon ni buli. Bona isa ka ruas katul. Katol ni madon ni buli. Sa vani ni bina katukan ni bikim ni na ngone kita saronin do borong mainan dan dengan matemu. Enak kami nak kau nampak mulut tatungan ni benong momo mas tawili saninga. Tapi pengen apa nomba dia siapa tu mungkin anan dan dengan matemu enak kami nak kuah. Kau nona ambasi kau ni nasi kau bawa boy sawo. Nona iyo kau pakai riru cuma bangko itu. Water ses kan? Water sih minta. Saya sarai nonong kata ita iyo.
Odi ko nang kasya. Seri minum kasi no mupa. Odi ko nang kasya. Uringen mo ko tumori di momo sa. Kono na durung ama o kadi ko momo. Kunin do ba kay riro tume bang rito mo. Durung alam ni bali. Mo dur saro ko ndam besarayasam. Au tarin ko sare pa bi momo. O tu no saro mo ko bi. Au bi kana. Au mo ko momo re de kitu sa ba kay biuchi. Warin malalan dura kakana se bochu ko bana kuro sisan. Tu no kasin mai kanang gor. Iyong boto ni bale. Abang ko iyong boto ni bale. Oh bang gue, san ya karena saya cunggu mau ko mau na bangkara mata tadi. Iya. Mau na dona mission metu tak kam dona mata ko me bangkara men dona wachi mau. Kom sahot Me kau sar ngamelamici, me bangkar ngamelamici. Siang usah kira-kira kemruna kang. Kom sahot tagi no doli Amerika. Doli. Ira matakau karena matakau ngami me kami mimbitu lai vale me membulung mo di ko. Indo tan ngana me kantong ko sinto ngala tan ko mainan den ngamu de orto siamo to me go main bola tangani. Mai. O Sases Junior. Right. Sio Junior Sases nama ta bala Sases. Confirm. Ara sengan inda wa dala ter nalala main British ami. Patang kiri bentona turang misolemu. Iyo. Maya sawa. Right. O turang tau kartona squad dengan de tunggo ibiti. Wani ni binata ni tau na buni betoka ni en mbong ni kuwa. Ni bioka di ni kuwa oson di ni sartunga na ni tobal ni taka na buku na rabi maruta kana liwibiti kiran to talita kana barong reicho na buku ni kana maruta jona singini kuwa World Radio Day. Ya. Paka Filipina ka wiki munin wakanda sember mana Facebook, sember mana radio lalo sember Instagram. matangali media. And sanda usem tu kena nangongo. Right. Ya liundundo mai na radio. Ya. Oke ya mata italangan ni media. Me ya tu ani nano mulo mani vale anan dona singa. Berarti nian rangau na matangali sember baka tokci. Kosa on ta sarana radio. Sabe kila nangauna. Wekela na itu kutu kumbuta kata-kata be rongo da talanga so na be matangali sere latest and ngongo ko na rongo da mailiu and recho ko ni ne bina katwa na singini kuwa be kenda sarana da uping karabi and be tambana ni recho and anonda bonua Happy World Radio Day sa yang baki bidan na kanadi tumengo VTFM dona kan na lebuni kay komire da bibisa wi wow kita nangauna se mai tikbu kini ke out sember na mona libu-libu paka kosanta de tong Facebook live na daw suci kita usia ngaunangan ni salangan ni mami bitar-tar pati kiran nando borong ana telefoni irang giring amai getorong telepon nimbul binaka VTFM isa kita usia kira sere mai sangai polai na danra kena ponor baga cukukin iku sanangai willi kele so ni be bo salim na kali ya se i kompita sarang amera boso na recho nangono ko ira sa sang walangan ni rongo tanan domo ira sa rei da talanga sarabi tolo sarang ko ka kambura ki juga mona libli ba me paka ngake muni rei chu mengor ki to bos ko ningo iko redi ki to chu nan ren ngamo demu an na bibi so lilibu ya do en nanda puru ni kakambura ki nangono torang kena marama kito na torchulo ngono ko na babri na to Mr. William Parkinson ana buguni kena main dolat ko na walisi sana reicho me rawa ni bulu mo di kenda tu na bakatagi na buta kata-kata di tuku-tuku kena beka kena bembalata na nonta bonua Sir William Parkinson thank you for the opportunity au na baka pinipina ka au sindo baka pinipina ka talabindo au nindo baka pinipina ka do baka pinipina ka ngabir nando baka rong because without listeners there is no radio station au ndo baka pinipina ka bale bubera na ndo baka rong karandina tu ano naman ibaliwala sa VTFM 92.2 FM from the day it opened till today baka pinipina ka takan ndo baka rong siya wala ngay bitsi watala kina may panotan wala may kota din nung maturo may panabur ni Vengkara na richo na to si chombo bulida. Le sara ka may bulida. Matay. Namatay nung kumada mo vengkara kirike o binakatu mumbukila mumbureira. Or nalingan ni vengkara bondoro ngodir to nga menakoro. Ndo na programo naman go menakoro sa ko na bakarin pamalmala. Sigalew. Kemlis mo bango kem do sa gando taro to bikira mo di ka tupe. O sini betaro nga si mukila. Au sa kile community ko tupe pate matikar to na kile atu Marisol Mone. Sangga merida na kailo mo ko. Ganyan bito mo ya sa ngono to ni mon liba-liba. May bulir sari libu naka untuk orang-orang tunga sali kakak mereka na BTFM mendua. Ko yang may matani ngono mo may sarsara kina na BTFM. Ya form 5 tukin melo may buna. O mo wili saranga ko tiaw. May may sarsara kina richo na BTFM. Giri mayor reception. Matawano ko. Iyo matawano ndi usang gari na bakan dua. Nak. Ang giri titua. May kito biasa sar. Sanggay ngole pasar sa kito loma. Sanggay matani ngono ya mo sarsara kina kene karwa. Tingin si may interview kina. Lew sana ka sato na una. Iyo. Kaya pasama ta kanila na una.
Severni may interview sama itu kuni review ibal. Arre sa uci bita nambe ngondro sanga itu kun. Rest in peace Mbucheke. May tukuna biyon doon nung kumbumbu ya may nung kukorni baso. Doon nang ngone chungo may nakor. Sang ngone musu matatandina. Duro tu na tano larki ke larkol. Mo ba to buli ko manda. Medura ni baliwales. O pango saray Mbucheke. Nang ngone ke der duru may baliwales yar na duru nga may katumbal. Procedure. Iya, esang ni do duru may katumbaleka. Ana duru kita nga may katumbalebu. Erna pa murye kede nakanga endo bakatarungi ki buan do nando kakamura. Kena may bakato buli man nando mona. Ana bakato buli na tapo si chekila tu membalata na current affairs na sports. Ka todo sara edha ka nga buan do may interview ena da ka bua. Iya, ngai ko sin kila chuko kana vital no kero sada ka buka. Na singa ni interview. Au sa wa buke ne already tading ko ngoilio bona franjes. Don na sotendara tu ko. Wate ken sulbatang. Okay, sulbatang utar tungi. Alam mo ko lesimalesis. Bola katal tu den ko sulbatang. Au sa redi ko nga ba au sa kila sara o tading ko sarang. Au sa interview ti ko. O ko e duru matal nga mai na katumbang ara duru ma kete mo irna ngwan duru me balwales. Ai baka tarongi laura ini sa chuko bina kasarwa na kare ki bosa ken na kaya na matiri le bina ka chuko endo endo ka kamuraki. Sabe bi amba ki bita kono muchuko na recho. Alang tingo rek kabitu ni ambaki. Eu kawalu. Kero bitaro nga Eu mo pa. eu manangarati nga kena dam ni breakfast. Ngo already ko endo na rumu ngai rango. Ndo chuko ni tu tampan ni binga na. Narapa? Manangarati nga kena dam. Inarapa inarumu. Ito na rumu ni binga rabi chuko rango nono to na TEC. Ratundo ngaraban nito event. Aundo siru sombu chuko na office daki mongolli baka singile undo rumu ta chuko na bindin ni baki na singile. Nasokiki. Au sarong mo nga nanden de sa kilasara esang nindo endo unrende wali ken balam bale endo etarno lasa sendo e baka lasa lasa chuko ba bono chuko nandren. Au sama ni ngole sarani. Au wirren bona lo mani rum meure do de vi baka ndre chuko. Buto tu na lo mani rum ngo tumai lo mokongo. Empoko tu na dina. Au ngai kilangan ni Ala mulai kita kena rum. Lights off. Au ngai kilangan ni ndo na tamata tambusa kai ni chuko lo mani rum. Ni ure de ni ngai ndrende mani baka sekamba chimai. Baka seka ndrende moko usami kila woi kura tamata. Me ametalu. Au saka mani baka rongo to baka lele na bidro na baka lasalasa. Sama ni kere sa rono nomboso. Kwa bengara bichuki no kona mbaki ke ero ni leito boli manda bana recho. So mai na puno ya sampai tak sarmo out sa chuku sarmo bana recho. Sa ndo sartu household name. Ena nanda puno. Rox Nambuta aka Ouch Mama. Au Tura bala kamera masama idap. Na tumo. Set. Ibu ba madal tegi Mikael ni bunu wain man. Ya tura kamera Oh, masama. ama. Mai. Me una tabuta ngai kero wala. Ai. Ento ngo sanga imbole mai daba bini bina kana sana tiri kaba nonda bunua. Na tikino mungale me na korba tora ngosote sambole Mikael ngalombula na bisi ngune ngona. Odin ngone. Kero sote ni ko karua mone buiti barata. Oh. Sapa kan ditako ko ya bonua daba. Ba daba. Bilo daba. Ngona daba. Mai. Au kira ne Mikael ngalombula. Au mulai ko na ngune ngona. Odin na dam. Omoni buiti barata ngoni sote bungale teleu. Mone. Daba bini bina kana tikino bungale ni santu ata bimeki na ngoni sote. Mone. Imbole. Mone na battleground. Au sa suletu na nungu pale mai kinoa. Lot 17 Vesivisi Road mai kinoa. Right. Battleground ni ngoni telebu ro soto talanga go ro ngoni telebu. Gai obakan dei tanga mai sena tikini singa tapa. Monro na gai battle kino pate ke Mikael. Onde mesa na vengara vi memba me ti referee. Oiko. Okay. Iyo. Set sab-saba. Mata ni kami tak manda biro na champion ngure mero X-ray tigi manda melo di tangeli bo di tangeli lai. Right, mai daw tale. Awa saja bango. Tura kamera mador bau ken ngone lao bina kabale mo nabi to ko niyan nandre nga modemo. And bito kon bina tunga ne Punches proud sponsors of the Fijian Draw. Ongo. Ngone bito kani Mike Randua. Rox Nambuta Ouch Mama. Dems kakaya. Ni modi ni kalungata. Di sa mode.